Gimana Mang Yadi itu nya? Lah mana kebona menjadi di kebon eta sawit. Mang, Oh, Mang. hari kebon Mang Yadi paling mana nya? Mang Yadi. Nya, Buat Mang Yadi paling di teh kitu kumaha, Mang? nya ya peryogi itu ka piwarangan. Piwarangan saha? Piwarangan si Mang tadi teh titah nagih ieu cenah boga hutang. Tahun. Baik kudu digawe ya. Nya itu paling itu ka rasa da we ge bade ka ditu. Oh nya ieu tuh anter. Ayo orang barang atuh. Da di kebon cenah. Nya nuju di kebon juga nama hayu. Oh. Cakat kebon abi. Oh nya nya. Paling ditu Bang tuh. Oh, tapi itu. Ah lumayan eta di nya teh. Oh itu paling di. Iya sekali paling di nya tah. Oh, ini Cakat dia. kebon abi da. Oh iya, Mang. Ah iya kebon Mang Yadi mah. Aduh, mana, Mang? Tah iya kebon Mang Yadi mah. Oh iya, kebon Mang Yadi. Ya, iya, kebon Mang Mang Yadi teh emang ka mana nya? Kalau imang nengan saha nu lumuhna? Nengan kebon Mang Yadi apa nengan Mang Yadi na? Dengan Mang Yadi. Kapan iya Mang Yadi Oh mah? iya lo ti tadi atuh Mang ngomong teh. Kapan cek Mang? Jauh-jauh ka dieu geura. Rek ke kebon Mang Yadi heuh, iya kebon Mang Yadi. Ah, peryogi apa titah nagih teh.